pusi Vanlalngaia hi kumsang khat zakwa songa pariat khan pusang lei khupale pichal ching pui te fa som zinga apathum na niturin tahan var pui khwa lo pianga an unaw indot dan chu thanshanga late Vanlal enga late si Vanlalngaia husband of Ramrisiami Saronveng Lalram Liani have wife of Reverend Vanlal Huaya late College Veng Zangiri wife of Vanlal Shuaya Tahan Lal Nun Limi late wife of Vanlal Fela Loipu Nu Chungi wife of Si Vanlal Shuaya late Tahan Lal Parthanga late Zakap Khuma husband of Lal Ming Liani Tlangnuam Lal Chuam Liana husband of Cross Mary Electric Veng Kumsang kat zakwa somriat pali khan pi Vanlal hluni nen in nein fa paruk anneya pi Vanlal hluni hian September ni somni paruk sang ni som pasari khan boral sana mal taka hun rei taka omhnu in July ni thum sang ni somni panga khan piram risia minen anin neile a fa pakhat anneya tu som aneya ni an fa ti chu Lal sang liani late wife of sang chwa machinga veng Soi Chuama, husband of Zosang Puyi Lunglei, Lal Enkoli, wife of Rodin Thara, Australia, Lal Nunsangi, wife of Lal Remruata, Saron Veng, Roming Liana, husband of Malsom Dongi Tsinga Veng, Lal Zemoyi, wife of Ral Saitlwanga, Australia, Zonun Sangi, wife of Ronia, USA. Pusi Vanlalngaia hi chante zinga po mizak zum tak mai ni in a in thlasung thei hle a chante ro rele piang pom thei zel mi ani mitai matak mai ania leilet a enkolin chungkwa achom thina kumsang khat zakwa somkwa pathum khan saron venga inbeng belin tlanga wa te tanga arem rem thokin chungkwa choma ko shan lama po aphak ang to ka in mangin pawalaya te po aphak ang to kin a in mang ve ani anat dan tlang pui kumsang ni somni paruk February thlatir khan anak le hnungzang na ati awangin LRM hospital a MRI anti a doctor ten akonga chor a omti anlo shila damdoi te ein thale mai tura an ngai lagin anak ru na ti in ain entir le a ana hian zwalam apan zel awangin care hospital a admit ania test shang ti ani hnuin thin cancer ani ti shat chwa ania Civil Hospital a March ni som pani sang ni som ni parukhan son ni in March ni som paruk sang ni som ni parukhan Trinity Hospital a MRI ti le ania hetia adam lawa tang hian engma a ei theilawa ataksa achaw zela anat na in zwalam pan zelin March ni som ni pakhat sang ni som ni paruk Inrinni tlaidar thum le achan ve khan min kalsanta ani